Şu erkek torunun артынан эле Кашка аттагы чыгып атат. Az экинчисini зулум таштады. Мыкыштын аты менен. Зулум атты айтып тур сорун алгыча. Жакшы барат экен топко, чыны. Сатылып чылат, туугандар. Самалабыз 10.000 сом. Жақсы баға қойды. Жылғая бияна жыл линада çıkma. Ananı ketayınlar çıkılaçı bir de hiç nerede jo ulak görünüyor var ulak. Bir boz. Барып бұдан боласы. Бақайын. Ya başın kaya turat. Жашы кандай мунун? Эки асы. Улагы кандай иним? Салып көрүп алсын а? Ден соолугу жакшыбы? Мыкыштын кашкатында. Абы кымыз. Зайраган болас. Акыркы сорунду. 5000 сорunu. Атты айтты зулум. Мыкыштын аты. Азамат. Сатылат ушулат. Туугандар. Топко жакшы барат экен бирок а? Бирок жакшы барат чындап. Басы деле жеңил. Айгыр барбы? Басы канча? 350. Ушул эле номерге чалабызбы? Же номерди айтасың? +996 777 77 3006. Ким чыгат бүгүн? Чабылабы? Турат, болду. Номерди кайталап койсуң, +996 777 дагы 77 3006. Нар жака айдачыным. Басы канча дедиң? 350 000. Кимге жакса чаласың. Жакшы оюн болду. Касым көтөрдүң Азамат. Көтөр Касым, молодец. Саатта кетти. Жолдош, Кызкөл, талашпы? Талаш окшойт. Талаш, молодец. Күнү эки болгон болот турбайбы? Алды Азамат бирок талаш. Сал талаш. Чыгар талаш. Кашка атмен, суатта сатылат. Кашка. Салды талаш. Салдым талаш Азамат. Sal Azamат, git ekensин bırak. Saldım talaş. Sal Azamat. Saldı mı? Saldı mı? Çıkılık bir canlı çıkılık bir şey. Çıkar hemen. Son kol salıp koy. Başka kaptalı öyle gelecek canı var. Jakşatı git. Çıkardı aşırdı. Jardan verip koydu ulaş eken. Ulaş eken jardan bir jakşı verip koy. Ildıy burattı. Marat cindini qara keç attatın. Tamam. Hay молодец, tamam.